V rámci projektu Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti prvá etapa CLT 01024, ktoré bolo podporené prostredníctvom grantov EHP a Norska a spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa dňa 21. marca 2024 v priestoroch kaštieľa Esterházyovcov konali dve záverečné podujatia. Ako prvý sa uskutočnil workshop Záver kampane proti rasizmu s podtitulom Ľudskosť nemá len tvoju tvár a nehovorí len tvojim jazykom. Istenem, mondd meg néked, mutass utat, merre megyél. De zsáb, 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 zsáb. Dnešný deň som mal tiež prednášku v týchto krásnych priestoroch práve o židovskom holokauste, kde som sa vyjadril, že žijeme dobu, keď veľmi ľahko ľudia hovoria nadávku na inak orientovaných, na iné národy, na iné štáty, na pomenovanie fašizmu sa neskutočne ľahko púšťa ľuďom z úst a práve teraz sa treba spomaliť a zamyslieť sa nad tým, že čo vlastne hovoríme. Tolerancia. To je to, čo nás čaká v najbližších obdobiach. Nevidím k tomu práve najvhodnejšiu dobu, ale jednoducho sa musíme prispôsobiť k tomu, že musíme akceptovať iné národnosti, iné národy, iné pozeranie sa na politiku, pretože žijeme bláznivú dobu. Dnešný deň sa vydaril, pretože odznela jedna prihláška na holokaust rómskeho spoluobčanstva, ktorí žili tu medzi nami a ja som mal tú možnosť povedať niekoľko vied, niekoľko príkladov, ľudských prípadov práve o židovskom holokauste. V mojej prednáške som povedal, že napríklad v Železovciach v 41., čiže pred ukončením druhej svetovej vojny, žilo 142 židovských spoluobčanov. Boli to úplne normálni ľudia. Chodili medzi nami, podnikali, mali obchodíky, boli to lekári podobné. Po vojne v Železovciach v 46. žilo už len 40 ľudí, čiže 100 ľudí jednoducho sa vyparilo. A dnes, v súčasnej dobe, dá sa povedať, že v Železovciach skoro ako keď už nežili židovskí spoluobčania. Ale pomreli v Auschwitzi, v Birkenau, iných koncentračných táboroch, alebo jednoducho odišli z tohto regiónu, kde cítili nenávisť. Nechovajme sa takým spôsobom, aby iní ľudia, inak rozmýšľajúc z iného vierovyznania, mali pocit, že sú nenávidení. Všetci by sme mali ísť podľa toho biblického, majme sa radi, lebo vlastne život je krátky a žiť normálnym životom je radšej v láske a spolupatričnosti jeden k druhému. Mesto Želiezovce v tento deň navštívila aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Norského kráľovského veľvyslanectva, jej excelencia Susan Ekej, ktorá sa po workshope stretla s pánom primátorom mesta Želiezovce, inžinierom Ondrejom Juhásom. Yes, it's very impressive
I mean, when we came, we saw how some of the parts were before, and now we're in the renovated part, and it's really very impressive how how you did it here with the very meticulously with the old ways of doing things, the old techniques, preserving what is here. So I think it was a great job, and on behalf of Norway, I'm very happy that the colleagues here managed to do such a good job. Thank you for receiving the Norwegians so warmly here. We will have a concert tonight with Norwegian artists, and I feel very, very welcome. The mayor has been such a beautiful host to me and my delegation, and I heard that you are a very multicultural and multi-religious community here, and that you are living very well, and I congratulate you on that. Thank you. Veľmi sa tešíme, že pocíla nás svoju návštevu, že málo kedy nás navštevuje meste nejaký veľvyslanec a hlavne takého štátu, ktorí aj pomohli finančne v podstate pre rekonštrukciu nášho kaštieľa. Veľmi príjemná pani toto. Vidno, že má rozhľad a tiež tešíme to, že je tu. Áno, fakt som dojatý, momentálne ťažko hľadám slova. Po prvej etape, vlastne, čo sme opravili strešnou konštrukciu a opravili severovýchodné krídlo, máme projektne podchytené aj vysúťažené zhotoviteľa na ďalšie etapy. Predpokladá sa, že časť tých finančných prostriedkov budeme úspešne, predpokladá sa, cez interregionálnych programov. Po výjazdom rokovaní pracovnej komisie ministerstva MIRI bolo pristúpených na ďalšie krídlo 910 000 eur dotácií a predpokladám toto, že budeme úspešní aj ostatnými regiónmi a hlavne Zlajským národným múzeum a po stopách Esterháziovcov, či je to Galanta alebo či je to maďarské mesto Stata. Ale robí sa na tom a tešíme sa. Vo večerných hodinách sa v priestoroch kaštieľa Esterháziovcov uskutočnil koncert Norská noc, v rámci ktorého sa predstavil inovatívny sláčikový súbor z Osla Oslo Strings a víťaz Eurovízie v Norsku, norská hudobno-tanečná skupina s názvom Kaino. Na koncerte bola prítomná aj mimoriadna splnomocnená veľvyslankyňa Norského kráľovského veľvyslanectva. NOPA is an organization for composers, so we have brought composers here in several different projects. In autumn we had 4 composers here with their musicians playing at the ONS festival, and today we had 2 very nice events. First we had a workshop with the music art school in the area here, and we brought Oslo Strings, which is a string quartet, and they had a workshop with the music school. And the Oslo Strings, they were very fond of the music schools. They were very high quality on the students. And later on today there was also a seminar about music and how music can prevent racism. And we have brought then, as I said, Oslo Strings, which is a quartet of 4 string players from Norway, girls. They are professional musicians, and they very often play with big pop music artists in Norway. And the other band is Kaino. Kaino has
been very popular the last years. They have been in the Eurovision Song Contest, several times in the Norwegian one, but in 2019 they attended the Eurovision Song Contest. And they was actually number 6, and they got the most votes from people around Europe. And I think projects like this is very good both for an organization like ours. We learn a lot by doing international projects, and I think also all the people who has been involved has got new network. The musicians, they have new audience, and we all learn from each other. Last spring there were also musicians and dancers here from Seljes Ofse coming to a folk music festival in Norway, and that was also a very good experience, I think. And we also have had a project manager here from Seljes Ofse, which has been very, very good for us. We are Oslo Strings, and we have had an amazing time here in your beautiful city. It's our first time here, and we have learned a lot, and we have had so many great experiences with the young musicians, and also meeting some very nice people here. So thank you for having us. We are really happy to be here. Hello! We are Oslo Strings. Thank you for having us, Slovakia. We had a great time here, and we hope we can come back one day. Thank you very much. Thank you. Bye. I think it's been a really interesting and really fun to see this amazing house, and I'm also a board member at NOPA, so I've been part of this, and it's been really, really good. How do you feel, Fred? Well, I'm also a member of NOPA, and I felt very proud to show the Sami and tell people about Sami culture here in Slovakia. It's good. It's spring, and we love that because it's the people are really attentive. They listen, and I have a good feeling about this collaboration. Hello, Slovakia! We're Kano. Hope you have a great time. Hello, oh, the spring is here in Slovakia.